Re mo pakeng ya dipula tse di namagadi. Mo pakeng e, re bona monang o bakang bolwetse jwa malaria o tsala ebile o ntsifala. Mme se se bake kanamo e kwa godimo ya bolwetse jwa malaria jo re santseng re bo bona mo lefatsheng la rona. Le fa go ntse jalo lefatshe la Botswana le digoga ko pele mo maitamong a lone a go nyeletsa bolwetse jwa malaria. Ebile mothala wa bonala. E le nngwe ya maiteko a go nyeletsa bolwetse jwa malaria mo Botswana, lephata la botsogo le boloditse letsholo la go gasa molemo wa bolaya monamo mo matong. Indoor residual spraying ka puo ya Sekgowa. E ne ya re mo bošeng thulaganyo ya tsa botsogo ya etela dikgaolo tsa tswapong le bobirwa go lekola gore letsholo le la go gasa molemo wa bolaya monamo mo matong le tsamaya jang le gone gore setšhaba se amogetse jang letsholo le. Re simolola thulaganyo ka go lekola gore seemo ke se se ntseng jang sa bolwetse jwa malaria mo lefatsheng la rona mo pakeng e. Dipalo tsa bolwetse ba malaria tota mo lehatsheng la Botswana re bona di ya ko tlase e sale re simolola gone go gasa melemo mo matlong kana go peita mo re go bitsa re re indoor residual spraying IRS. Mme ga ke tla mo kgaolong ya rona ya serwe phalape di-case tsa rona tsone di a tokagala. Mme le ga re bone ka re ngwago e ka re tlalala re nnile le di-case tse di ileng ga godimonyana. Ngwaga o hitileng ne re na le dipalo tse di ko tlase as compared to ngwaga wa gompieno. Ngwaga o hitileng ne re na le dipalo di le 5 tsa di-case tse ne re di recordile. Mo go tsone tse tharo ne le tse di tswang ko ntle ga lehatshe la rona ka gore tota serwe phalape ba pile le border ya Martinsdrift yano re recorda di-case tsa bone batho ba e leng gore ba tla e le bo truckmen ba tsena mo lehatshe la rona ba tla ba testa positive for malaria. And then dipalo tse ne re di recordile locally kana kere tse e leng gore ne di tswa mo kgaolong ya rona ya serwe phalape di ne di le 2 hela. Mme ngwago as compared to ngwago o hitileng re na le di-case di le 9 tse e leng gore ke imported cases kana tse di tswang ko mahatsheng a sele. And then re na le tse 6 hela tse e leng gore di tswa locally gone mo Botswana kana mo kgaolong ya rona ya serwe phalape. Di-case tse 2 tsone tsa ngwago o hitileng tse ne ke re ne di tswa gone mo serwe phalape di ne di tswa ko mokokwana mosweu le mauna tlala. And then tsa ngwaga o tse 6 tse re na le tsone re na le e one e leng gore e tswa ko radisele e be re na le tse 2 tse di tswang ko lerala tota e nngwe e tswa ko masimong a Makgabo e be re na le tse 2 tse di tswang mo phalape e be re na le one e tswang ko Maokatumo. Ka jaanong re kwa setšhabeng re utlwe gore bone ba ipaakantse go le kae mo go lwantsheng le go thibela bolwetse jwa malaria. Bogolo jang jaaka re le mo pakeng e ya kanamo ya bolwetse jwa malaria transmission period. Le hela ka ke bona gore ke nako ya dipula be ke simolla go ipankanya ke le ka go bona gore ke phephahatse jarata ke ska ka letlalla gore go nne le go metsi a ka emang teng. Ke be ke dira le gore ke nne ke bone gore bananyana ba ke nna le bone mo lapeng ke ba sireletsa ka tsela e ntseng yang ka go reka tsone dionyana tse nka ba sireletsang ka tsone le gore ha ba robala ke ba robatsa ke ba khurumetsa ka tsela e ntseng jang ke dirisa matoa. Batho ba botsogo ba ne ba ntsha letsholo lone leo la gore re ntse re a ditleliniking gore re rutwa ka gone gore monang o kiwa ke dithare leswe metsi a nnetse ruri gone go ke gone ga monang o ratang teng. Mme na re ba sena gore ha kganyi ga bo go nna le gore a go tsamaiwe mo yaanong go le ga go senang jara motho mo jarateng ne go tsenwa hela go kolwa go ntshiwa dithatsana yang go dija bogolo jang jaaka ga pula e nele ja le dipampiri ne ebile re kgona gore kgantele go go bewa jana ka dikarolo go nna le sele sa gore go nne le ba pasitseng go phepagatsa tikologo. Setšhaba se dira go le gontsi go leka go thibela bolwetse jwa malaria jaaka go phepafatsa tikologo go thagola bojang mo tikologong ya bonno e monang o ka iphithang mo go jone le tse dingwe.
mme ka re le mo pakeng ya kanamo ya bolwetse jwa malaria motho o ka itemogela ka dikai dife fa a setse a amilwe ke bolwetse jwa malaria? Dikai tsa bolwetse jwa malaria ha bolwetse ba teng bo simolola molwetse o ka itemogela ka letshoroma. Letshoroma ke go ikutlwa o sitwa kana o eta go gotela kana le tlhogo e opang, mogote o heteletseng, sedidi le go lapisega. Mme bolwetse jo ha bo setse bo kekela molwetse o ka ikutlwa go nna ka re o lathegela ke tlhaloganyo, go nna le matho a yellow mo go tsupang gore bolwetse be bo setse ba amile sebete, go idibala le go palelwa ke go dira ditiro tse tsa tshwanetse gore o ka di dira tsa letsatsi. Mme gape bolwetse jo ga bo sa bone kalafi bo ka ama dikarolo tse di botlhokwa tsa mmele bo tshwanang bo boko, sebete le go anama ga madi mo mmeleng, mme tse di helele di bakile leso. Mme gape bolwetse bo supile gore mo bomme ba ba itsholegetseng le mo baneng ba banyenyane bo taka bokete jo bo heteletseng mo go jone, mme ebile bone bomme ba ba itsholegetseng le bana ba banyenyane go motlhogo gore ba ka swa ka lebaka la bolwetse jwa malaria. Dikai tse dingwe gape tse motho a ka di itemogelang ke letlhatso le le heteletseng le letshololo le le tlang kgapetsa-kgapetsa ha bolwetse jwa malaria bo setse bo keketsa. Dikai tsa bolwetse jwa malaria di simolola go itshupa fa molwetse a sena go amiwa ke monangwa o bakang bolwetse jwa malaria morago ga malatsi a 10 go ya go a 15. Malaria ke bolwetse jo bo anamisiwang ke monang o monamagadi, mme motho fa a amilwe ke bolwetse jo o ka itemogela ka dikai di tshwana le go fufula le go sitwa, lethatso le letshololo ga mmogo le dithabi mo mmeleng. Jaaka re tlhalositse ko tshimologong ya thulaganyo, lefatshe la Botswana le digoga ko pele mo maitamong a lone a go nyeletsa bolwetse jwa malaria. Nngwe ya maiteko a dirwang a go fedisa bolwetse jwa malaria go thelele mo lefatsheng la Botswana ke lenaneo la go gasa molemo o bolayang monang mo matong, indoor residual spraying. Ta re tswelele le thulaganyo re ithute ka lenaneo le la indoor residual spraying. Lenaneo le le tlwaelesegileng go bidiwa goto IRS go tewa indoor residual spraying ke lenaneo le le go dirisiwang go gasa molemo mo matong go hokotsa monang wa anamisang bolwetse jwa malaria. Lenaneo le go dirisiwa molemo go gasiwa mo mantong a bonno go bolaya one monang wa anamisang bolwetse jwa malaria. Mo kgalong ya rona ya tsopong lenaneo le simolotse ka 2021 go ta go hita mo nakong ya gompieko. Mo ngwageng o hitile re simolotse ka December, mme le mo nakong ya gompieko le ntse le tsweletse. Re ne re solehetse gore re setse re gasitse manto a ka tshwara 5791, mme mo nakong ya gompieko re setse re gasitse manto a le 4863. Lenaneo le betse seelo sa gore e re le kgonne go gasa mato a lekaneng e be le kgonne go hitela go 85%, mme rona mo nakong ya gompieko re hiteletse 84%. Lenaneo le ke lenaneo le leng gore go gasiwa molemo mo ntlong nngwe le nngwe e mongwe yona a re gang teta ya gore re ka gasa molemo mo ntlong ya gagwe, mme ebile ke lenaneo la ga government le tang go sena dilo dipe tse di diriwang e le maiteko a tsa botsogo go leka go hokotsa gone kanamiso bolwetse jwa malaria. Lenaneo le la IRS e anamiseditswe le ko merakeng le ko masimong ko e leng gore dipalo tse dintsi tsa bolwetse jwa malaria nako e ntsi di tla di tswa gone ka ko tenka ko merakeng le ko masimong. Lephata la botsogo le budulutse letsholo la go gasa molemo mo matong mo dikgalong tse di farologanyeng, mme gone letsholo le la go gasa molemo mo matong le dira jang mo Botswana, ebile ke dife dikgwetlho tse bagasi ba kopanang le tsone ga ba gasa molemo. Dikgwetlho tse ba di rarabolola jang? Letsholo le la go gasa molemo monongwaga mo mantong ke le dira sente mo go rona, mme hela mo nakong ya gompieno re itemogetse gore ne ra sala ko morago mo go gaseng mantu ka mabaka a neng a le teng a lehatshe ka kakaretso. Dikgwetlho tse re kopanang le tsone mo community ga re setse re ta go spraya ko goreng re hitela mantu a mangwe a lotetswe,
re hithela mo gongwe beng ba mantu ba le teng mme ba sa dumelane le gore re ka peita e be go nna boketenyana mme ga re nke re hela pelo ga re ba helele pelo ra tswelela hela re ntse re buisanya le bone go itheleng ko metsubong ya lenaneo lonele mme ebile ga go ntse jalo bothe ba re hithelang go ba lotetse ra botsa di-neighbora ra botsa beng ba motse goreng re ka bona batho ba o jang ga gongwe ra kgona go ba hithelela mo gongwe re ba kope gore ba romelele di-key kana bone bate re te go ba peitela re be re dira special arrangement ga e le gore ba rile ba kata ka weekend re be re kata go ba peitela ka weekend jaanong mo go bothe ba ba gananang le go peitelwa re lenaneo le tota re le isitse ko the community leaderseng kana baeteledipele ba setšhaba so ha re simolola lenaneo pele ga ha re simolola re buisanya le bone bagolwane ba metse eo ra ba bitsa re bua le bone gore ka naanong letsholo la bolola jaanong le itseng seabe sa lona mo go bothe ba ba gananang re helelela re bua re le bone baeteledipele ba metse yone e tabong ya harologane re peita mo go yone gore ke bone ba re thuse mme re bone gore solegela molemo dikgwetlho tse dingwe ke gore nako tse dingwe ga re tsena mo mantung re ra peita go nna le gore nya re na le motsetsana ngwane o monyenyane mo mantung re na le dijo mme gone mo re na le molwetse of any kind of a condition mme ra ba rutuntsha gore nya kana ke molwetse kana ke ngwana kana ke motsetse kana ke di-kitchen mantu a othe kana dirumo tse tsotlhe di tshwanna gore di peitiwe hela ha re kgonne go hapha re kgonne go sala tsamaiso morago ka ha re tshwannang ke go dira ka teng ebile ha e le bana le balwetse ra reng ga gona le dirumo tse dintsi ka gore ga re tsatsi le lengwe hela be re tswa mo motseng kana be re tswa mo morakeng ra re nya re ka change ra peita dirumo tse dingwe tse be re togela ha ngwana a leng teng kana ha motsetsa a leng teng kana ha gona leng teng ha re teilo ga tenyaga le skalana male go amine mme be re morago ga 7 days be re boelela gape ano ra go heleletsa ha nneng go beilwe ngwana ka nako e re tsaya gore monko ga o sa tholo le montsi ba ka isa ngwana kana molwetse mo rumong ye nngwe e nne e peitilwe last se sengwe gape pele ga ha ba ka busetsa dilwana mo ntung ha re sena go gasa re ba rotloetsa gore ba hele go go thehela mme ebile matakala a ba hetseng ba somarela go ska ga salla sepe ba somarele a ska helelela a jewa ke sepe mo go tshwanang ditshedi tsa mo lwapeng yaka bo dikoko yaka bo dintša yaka bokatse mo lwapeng gore ba tseba ba go alathela ko go tshwanetseng teng a ise a manelope katego ya letsholo la go gasa molemo mo matong e laolwa ke go letela gore ntu ya gago le ba lelwapa la gago e gasiwe molemo o bolayang monane jaanong ta re uto gore ke mafelo afe a molemo o gasiwang teng tota mo Botswana go na le dikgaolo tse leng gore go gasiwa molemo yaka bongami boteti bobirwa serwe phalape a le mo teng le okavango le chobe yaanong ga re tla mo kgaolong ya rona re na le mahelo a mararo a e leng gore re gasa molemo teng ko e leng gore ke lerala le masimo a lerala le masimo le moraka wa lerala e be re boa gape re gasa ko maunatlala le masimo a teng le meraka ya teng e be re boa gape re gasa molemo ko mogapi ga re gase mo motseng re gasa hela ko masimong le ko merakeng ya mogapi bolwetse jwa malaria ga bo sa thola bo bonwa ko mafelong a ko bokone fela jaaka go ne go twaelesegile bo ka bonwa mo dikgaolong tsotlhe tsa lefatshe la rona bogolo jang ka paka ya dipula ke ka mo lenaneo le la go gasa molemo mo matong la atolositswe mo dikgaolong tse di farologanyeng lefatshe ka bophara ta jaanong re ithute ka botlhokwa jwa go gasa molemo wa malaria mo matong botlhokwa ba lenaneo le la IRS ke gone gore le re thusa go hokotsa bokete ja monangwana misang bolwetse ja malaria bo hokotsa lebaka la botshelo jwa monangwana wa namisang bolwetse jwa malaria le re thusa gape mo go hokotseng tsone dipalo tse re di itemogelang tsa bolwetse jwa malaria ga ka ke ga se kae
pele ga lenaneo le le simolola ka 2021 dipalo tsa rona tsa malaria ne di le go godimo re kgona go itemogela dipalo tse di bo hetang bo botlhano mme ga e sala lenaneo le le simolola ka 2021 le ithetse re na le dipalo di le 5 2022 re be re na le palo e nngwe hela mme ebile le gore ke palo ya bolwetse jwa malaria e leng gore e tla etswa ko ntle ga etswe mo kgaolong e leng gore e ne e gasitswe ka molemo wa malaria mo nakong ya gompieno kana re setse re itemogetse case e le nngwe hela mo ngwageng ono wa 2023 re setse re itemogetse case e le nngwe hela ya bolwetse jwa malaria mo go supang gore molemo o tota wa re thusa mo go lwantsheng kanamiso ya bolwetse jwa malaria mme ebile ke rotetsa setšhaba go letela batho ba ba gasang molemo o bolang kana o hokotsang bokete jwa monang o anamisang bolwetse jwa malaria gore ba ba letelle gore ba gase molemo mo mantung a bone ka gore monang ga o nne hela go gongwe hela o ka tla wa nna mo ntung ya gago wena yo sa gasediwang mme re mo phirimaneng ya letsatsi o tswe o ye go loma ba e leng gore ba ne ba sprayetswe ka nako tsa maitiso ka jalo wa anamisa bolwetse jwa malaria a ba rialo motho wa maloba a re kgetsi ya tsie e kgonwa ke go tshwaraganelwa se se raya gore re tseye boikarabelo re le setšhaba ka bongwe jwa rona re le malapa bagogi ba setšhaba le dikgosi go thusa go nyeletsa bolwetse jwa malaria bagogi le dikgosi ba dira dife go netefatsa gore letsholo la go gasetswa molemo le a atega molaetsa o tile wa go gasa melemo mme hela molaetsa o lota kgosi e tona kgosi ya rona letso malema a bitsa phuthego mo kgoteng gore kana molemo ke o tsile le tlo gasetswa ni molemo wa monang o re thasetse mme ka boammaaruri batho ba phuthega mo kgoteng ga ba phuthega mo kgoteng yana mme kgosi a ta ba rolela yone kgannye ya gore molemo ke o wa monang kana re lwantsha monang go the mo motseng le ko merakeng mme ka boammaaruri batho ga ba iphaletsapa ba ne ba dumelana le gore kgosi a ba gasetse molemo ba amogele ka re itseng ka te a kgaswamang e gore go nna le morahi wa bidiwa mo kgoteng o bolela ha ile gore letsholo la mona le ta simolola me ba ntshele mabaka gore nya mme re ta re simolola letsholo la rona le ta simolola ka dikana re be re ipaakanya re be re gone hong rona ka borona nna re kgona go tsa tshutsa gore le bone ba kgotlaname ke kgone go ba bitsa go kgoteng ke ba bolela ka boleng ja molemo wa monang gore o mosola ja tengkeng dikgwetho tse di kopana le tsone ke tsa morahe ko ne e leng gore ha le kopana le bone ke bona ba e leng gore gantsi yana ke bona ba ithane gore ga ba pate go ka thusiwa e mongwe ta ba bua mabaka a gore nyana ke a lola ke a hupela jana gone mo ke bona ba ithane gore go tsenya ba botsogo tsebetse dikgwetho tse re ela gore re di rabolla gore re buele morahe kana motho ke motho o tshwanetse gore o mo rute gore a tlhaloganya gore tota boleng ja wa monake tota bone ba thoka thuto e tseneletseng tota gone motho ba sa dire ba thoka thuto re le VDC ya Maunatala e rile ha letsholo le simolola mongwaga o itileng ra bana go tshwanela gore re tsibusa morahe ka thuso ya bogosi ya bogogi ja motse ra tswara diphuthego mo kgoteng e le go ba lemosa ka bodiphatsa ja malaria le gore ba itshireletse ke gore ba dire jang ba obamele tsotlhe tsa botsogo tse tebong di dirwa mo motseng mme bogolo jang lone letsholo le nne le dule le re le mo go lone la kgatso ya monang re le ba VDC ra phutha setšhaba ra ba bolelela ka letsholo le gore ga la o peitela monang mo mantung mme ka boammaaruri setšhaba sa ta mogopolo sa dumana le mogopolong re ba bontsha bonte jwa teng ja go peitela monang gore monang wa bolaya monang kgona go tsena bolwetse
bo go hela e le leso mme ne ra bontsha batho jone borai jo le bonte jwa lo letsholo leo mme karolo ya rona re le ba VDC re ne ra kgobokanya ba ile gore ba tla thusa gore letsholo le atege kare e le letsholo le goreng le supa jalo kana ke la rona rotlhe mo motseng a setšhaba se tlhaloganya botlhokwa jwa go gasetswa molemo o bolayang monang ebile maitemogelo a bone ke morago ga go gasetswa molemo o se ba lephata la botsogo ba se dirileng ke go tsena ga rebe ke ba amogela gore ba leke go spraya one monang ba tsene ka go nthusa go ntsha dilo tsene di le mo mantung re di beela konte gore ba te ba kgone go nna le space sa gone go ka tsamaya ba spraya monang mo teng ga ntu ka ba ka hiwa le tsone ditsetana kgotsa melawana ya gore ga go sena go sprayiwa gongwe ke tswale lebaka la bo 30 minutes ke be ke boa gape after 30 minutes ke a hubula difestere morago ga 30 minutes o mongwe gape ke be ke leka go phepagatsa go fela jalo mme matakala ke tabong ke a ntsha gore a re ke a epele se le le huti ke be ke a katela go itse gone gore a ka jwa ke sepe se ke se ruileng mo masimo sa twa sa ntswa diateng se sengwe gape se ke ka se bua gongwe ka taletsa ke gone gore ke rotloetse Batswana gore ba seka ba gongwe ba nna maoto a tshupa go ka letelela batho ba botsogo gore ba tsene mo malapeng a bone ba spraye re ba he sebaka re ska ra ba kgopetsa gore ba dire tiro ya bone ya ka manonthotho ka ga go tshwanetseng ka teng gore ba te ba kgone go lwantshana le yone kganya malaria kgotsa ne e ka bakwang ke yone monang nna ke bona go le botlhokwa thata ka ga nne re gasetswa molemo wa monang ka gore tshimologong ya go le bolwetse tota nne ja lela tase ja malaria ka gore malaria ne re ha re ntse re tauta go to mongwe o rwele ka spiti o tsholo ka malaria ile sepateleng se se tona go phalame mme a sa le go gasiwa re bona go nna botoka thata lephata la botsogo le tsweletse ka go taka mananeo a go nyeletsa bolwetse jwa malaria mo Botswana indoor residual spraying ke nngwe ya mananeo a lephata la botsogo le dira eng go netefatsa gore lenaneo le atega re le ba lephata la botsogo ga go tsena yone paka yone e leng gore ra peita matlo kana re gasa molemo re dira yone indoor residual spraying e leng gore ka bokhutshwane re bitsa IRS go na le ditsetlana tse e leng gore ra di dira re thapa batho ba e leng gore ba go gasa molemo mo metseng ene batho ba teng re ba thapa mo gone metse e leng gore go a go iriwa yone indoor residual spraying teng mme ga re ba thapegela re sa buisanya le bone bogogi ba motse re bua le bokgosi re na le di-meeting le bokgosi re bitsa dikgotla meeting le bone ba e leng gore ba mo motseng wa teng go ba fa molaetsa ka one a go gasiwa ga molemo o bolayang one monang one o gasang bolwetse ba malaria re boa gape ga re sena go ba thapa bone batho ba tlebeng re ba thapile bao re ira mo go teng training kana re ba tlhotlheletsa kitso gore ba itse gore mme ga re ya go gasa molemo ko matlong ke eng se re tshwantseng go se dira re hella ga kae re ebe re boa gape ba itse gone gore ba kgona gore ba latisise ba e leng gore ga ba kgona go tipelwa monang se sengwe gape se re se dirang ke gone go anamisa dithuto re na le lephata la health promotion le leng gore le tsamaya mo motseng le nna teng le ga re na le dikgotla meeting ebe le boa le tsama house to house kana le tsama ntlo le ntlwana le ga sa molaetsa wa gore ra go simolla go gasa molemo ka dikana ke eng se leng gore ra se kopa mo Batswaneng gore ba re bulele matlo a rona a bone ba kgone gore ba sprayele one molemo o tlebeng re o dirisa se ke se rotloetsang Batswana ke gone gore ba gasetswe molemo o bolang monang o anamisang bolwetse ba malaria ke bolwetse bo e leng gore kore ga bo ka go tsena ebe go sa nne le thuso e potlako re ka nna ra hella re buile a sele mme hela se ke se rotloetsang ke gone gore
le re bulele matlo re kgone go le sprayela le lona le tla bona hela gore seemo sa dikgetsi tsa nwa di ya ko tlase le tsone ka gore ga re sa spraya e nna e le gore di-case tsa teng di nna ko godimo. Bolwetse jwa malaria bo ka thibelwa go fitlhela re bonyeletsa. Netefatsa gore matlo a lona a gasiwa ka molemo mo teng go itshireletsa le ba lelwapa mo bolwetseng jwa malaria.